So we'll look at those three verses today, verses 15, 16, and 17. Ole tato mataupu, ole fa'awa wina, ole mataupu, ole fa'apeona tato yei. If we look at what we have studied so far, if you look at from chapter 1 right through to the verses that we read last week, verses 2 to 14, there is a nice, Paul is giving us a clear understanding of who we are as believers, who we are as Christians. What should a Christian believe in? A Christian should believe in a biblical view of Jesus Christ. Who is the Jesus of the Bible? We now understand that the Jesus of the Bible is the Word of life. He is eternal life. He is from eternality. We need to have a biblical understanding of sin. So remember, the last time we learned about sin is that he who says that he is a believer or he is a Christian but continues to sin is a liar. We then understood that how do we live out our lives as a believer, that we must obey God's word. And we now come to understand that this word here is that not only we learn it, we hear it, but we must also practice it. We must do the word of God. Another big part of our spiritual lives or our lives as believers is how do we love one another. And that's what we looked at in verse 7 to 11. Last week we then moved into spiritual growth. And so there were those beautiful verses that that John wrote to the believers in that area at the time. And he called them children, my children. And we then learned that my children was referring to all the believers. Then we had a look at the 3 stages of spiritual growth. That as children, we know that we know God. There is an understanding of who God is. Spiritual young man, verse 14, it says, because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the wicked one. The next level or the next stage of your spiritual life is that you are strengthened, that you can stand for the truth. And moving on to that beautiful part, spiritual fathers, or that place where you as a believer, you have come to know who God is. And you have an intimate relationship with God himself. And that you would walk with him in peace all of the time. But when we look at those 3 things, we then look at today's topic. And today's topic is another test. Remember, there are tests over here. What's our test of knowing who the Jesus of the Bible is? What's our test or understanding of what sin is? What's our test of are we being obedient to the word of God? What's our test in, are we testing ourselves as believers? Do we love others? Then it went into a whole understanding of, okay, are we growing in the Lord? But today was presented another test. The next test is, how do we not love the world? Because as a Christian, as a believer, you and I who say that we believe in the Jesus of the Bible, you and I who say that we believe the biblical view of sin, you and I who say we confess to obey God's word and love one another, you and I who say that we are growing in the Lord, we must then say, wow, am I not loving the world? What does that look like? So, tato baba ai lea te whaataatia o le mataupu mua ngai mataupu e lua leo tato wa ngai ai. E manino lava vaenga ese vaenga mua o oe le tangata talitonu, e te talitonu i le Yesu o le tusipaia. Lua, e te talitonu i le ao awina o le mataupu le whaatatau i le anga sala. E au ina malama le tangata talitonu, i le mea ta ola nga sala, na le mawhai ona ta ua oe lo tangata kirisiano, ai o lo ola pea i le anga sala, e ta ua le upo le atua o le pepelo.
Tatawa ngai le usita ia o le afionga pa ia le atua. Mana tua o loa o ina o tatou o langa soifua. Awane I ngata la tatou, awane na o na whaalongolongo a ia, usita ia mawhai le upo le atua. Tatou mata foi I le o ina Ioane o lana tusi lea, o le alofa I le tasi. Awa a whai te ite lo uso, o lo e ite I lea tua. Tatou baba aila I le baeso na te ane, lea o ina lam ta upu o le ola tupu pea. Lea lana tusi ia Ioane I le au Cristiano. Te maitie. So I le vaenga o le olango tangata. Na te I loa lea tua. Po lo ola, lo soifua fe sootai ma lea tua. Ai tatau fo I lau na ngai lesi stepu o le olanga tupu pea. Le olanga lea na tatou va aia I le ata whaalia I tau le lea. So tau le lea o le ata whaali lea I le tangata wailoa le mea moni e winga I le atua, ma tu mau ina ia tu lai atu o ia mo le mea moni. A ngai loa I le o soifuanga le tangata ua matua, lona ola soifua, I le mafutanga ma le atua, vava la lata, e le eise me whaanga e tia I le tangata lea ua matua I le wha o la tanga. Tato ho o mai no la I le mta upo le afiafi le nei, o le mta upo le afiafi le nei, o lesi fo I tofo ina, po o lesi fo I fesilingia o lo soifua faa o laina. O le fesili la lea lo tula I mai. Pe o na tatou fesilingia lo o langa tali tonu I nisi nei o fesili. O le fesili, pe e te alofa po le ale winga o le tangata e le tatau o na alofa I le lalolangi. Nā, o le la tatou whai tawina I le whai upule suma le lima, suma le ono, suma fiti. So pe se pesili nā tu ina tu lo mawhau I le afiafi le nei, o le ale ata o le tangata e le tatau o na alofa pe manao I le lalo langi. So this is another test. This is another test of someone who is to not love the world. As Christians, we must not love the world. Okay, let's get into it. Reading verses 15, 16, and 17. Whaitau mai whaatasi le whasamoa I ia. Aua tau te mana nao I le lalolangi, po mea o iai I le lalolangi. Pe a whai e manao se tasi I le lalolangi, e leo ia te ia le alofa I le tama. Awa o mea umalava o I le lalolangi, o le tuina na o le tino, ma le tuina na o mata, ma le whaalia o le nei o langa, e le mai le tamaia, ai mai le lalolangi, o le a mawai atu fo I le lalolangi, a toa whaina tonuna tuina nao, a o le whinangalo o le atua, e tū mau lea e whaapawau. Amen. Verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. So, le vaisona te atu neina tato mata I le ola tupu pea o le tangata whaolaina. Last week we looked at the spiritual growth. A sign of a Christian is a life that is growing. Does that make sense? O e te longo fia lava le ola soifua o le tangata kerisiano, o se o langa e tupu pea. E tupu lona I loa o le atua. E tupu lona tula I atu mo le mea moni e winga I le atua. E tupu lona ola faa moe I le atua. O le soifua o le tangata kerisiano, e te longo fie I lona o soifua tupu pea. So, e mawhai la mana fisiling hia, oi, okay. Mo tupu pea lo soifuanga kerisiano, Amen? O le tatum ta upu le tai au le nei, le afiafi le nei, whamai,
Aua tau te mana nao I le lalolangi. O le malo le atua ma le malo le lalolangi. E le aima se mea e mawhai o na whaafetau I ai malo I e lua. O le malo le atua ma le malo le lalolangi. E le mawhai o na whetau I malo nei e lua. E le ai se mea e tutusa ai malo nei e lua. E whaafea ngai malo nei e lua. So the kingdom of God and the kingdom of this world are incompatible. Okay, the world is the system of human thought. O le lalolangi leo lo tala no me le tatu mata upu. O manatu mafuafuanga a le tangata anga sala au noa ma le atua. Tau maua mai, a tato matamata le upu lea, aua tau te mana nao I le lalolangi. O le lalolangi leo lo whamatala ina le tato mata upu. O manatu mafuafuanga a le tangata hanga sala au noa ma le atua. So the world that we're looking at in our text today, it's the world of the system of human thought that is corrupt, that is sinful, that is fallen. So anything that is against the revealed word of God constitutes the world. Anything that is against the revealed word of God constitute or equals the world. That's a definition of the world. So o se mea e whaasanga tau I le upu moni a le atua ua whaailoa mai o lo le lalolangi lea mata upu. So se mata upu lava e le tusa ma le upu moni a le atua o se si whaupunga na e ave a ngai mea a le lalolangi. Tau maua mai le ata le tuina atu. John 15:19, Jesus says, if you were of the world would love its own. This is Jesus talking to his disciples. Yet, because you are not of this world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Jesus' other words in John 3 verse 20, for everyone practicing evil hates light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Can we see the opposite of the world and the kingdom of God? Romans 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. James 4 verse 4, adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. The word of God is absolutely clear. Lau whaita wina nei whai upuia le whai upu le ngangana wha Samoa. E whamatala inai le whaafea ngai o le mālo le atua ma le lalolangi. Le mālo le o le lalolangi o loo iai fuafuanga ma manatu o le tangata anga sala au noa ma le atua. Whamaile Ioane sifuru ma le lima, whaipo sifuru ma le iwa, le upo Yesu I ona so o whaapea, a whai ani tangata o le lalolangi o tou, po ua alofa mai le lalolangi I ona tangata. Ai leni o le lalolangi o tou, a ua o filifilia o tou nai le lalolangi, o le mea lea e ino ai le lalolangi yate o tou. Upo Yesu I le Ioane alona taupu e tolu, fai upo e lua sefulu, fai mai o ia Nikotemo, a wā o I lātou uma o e whai mea leanga e ino I lātou I le mālama lama. E le o mai foi I le mālama lama, ne I whaailo ai a lātou a mio. E se senga o le mālo le atua, ma le mālo o le lalolangi. I le Roma alona mta upo e valu, alona whai upo e fitu, ma le whai upo e valu, o whai tawinga whai mai, a wā o le loto I la le tino, o le ita lea I le atua. A wā e le usi tai I le tu la fono a le atua, e le ma whai foi I ai. Whai mai whai upo e valu o le Roma le valu,
O I lātou fo'i o I lā le tino, e le mawhai o na fia iai le atua. Te se senga o le mālo le lalolangi, ma le mālo le atua. Whamaile Iakopo, a lonam tau koe whā, whai upu e whā, o loo iai le whai tau whaapea. O outou tane muli luai, ma whawhine muli luai, tau te leiloa ea, o le whiwha wo ai male lalolangi, o le ita lea I le atua, o le nei, o se fia wo male lalolangi, ua avea o ia, maita I lea tua. E whawhea ngai, le mālo le atua, ma le mālo o le lalolangi. E le mawhai o na tutusa mālo ia to olua. Praise the Lord. Malama mai le tau awatua pe mo moli atu o le anganga o le mta upu le fiafi le nei. Manatua na lewa tele nei vaenga I wa tofo I nai pe silingi ai le tangata tali tonu. Le Yesu o le tuspaia, lo malama I le angasala, lo staia o le upu o le atua, lo wolanga alofa, lo soifua tupu pea. A le fiafi le nei, o lo au mai e le fiafi le nei, lo soifua manao I le lalolangi. E le tatau o na manao le tangata kirisiano, e le tatau o na mana nao I tātou I le lalolangi. Ai sea, le lau tātou whaitawina I nei whai upu ia, o loo manino lava le mālo le atua, ma le mālo le lalolangi. Whamaile Iakopo e wha, o se fia woi le lalolangi, o le ita lea I le atua. These two kingdoms are incompatible. They cannot exist together. So therefore, the kingdom of God and the kingdom of the world are totally exclusive. They are separate from one another. 1 John chapter 5, verse 4, it reads this. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Au tātou whaita wina na mta apule fia file nei, ma mai le mta apue lima o le tātou tusilea no Ioane, mo Ioane mta apue lima, vai pue wha mai, a wā o I lātou uma o e whanau mai I le atua, wha mai e manu mā lo I lātou I le lalolangi. O le nei fo I le manu mā lo, e manu mā lo ai I le lalolangi, o lo tātou wha tua lava. Amen. So, ma losi o tātou, pēr tātou whaalongolongo nei le upule tū maulo whātua ha. Am tā upule fia file nei, o te fia au mai le whaamatala ina o whai upu nei e Ioane. Whai upu mua, e a mai se manatu mua, po se fesili mua. Whamai, aua tau te mana nao, I le lalolangi, po o mea o iai I le lalolangi. The first part of this test, so remember we're looking at a new test today, amen? So we've covered some of these other tests. We've understood that as believers we must grow in our knowledge of the Lord. But now there's another test. This test is to identify how not to love the world. Verse 15 says, do not love the world or the things in the world. Awa tau te mana nao I le lalolangi, po o mea o iai I le lalolangi. Christians don't love the world for what it is. So the first question I'd like to bring today is, well, what's the world? And I've highlighted some of those texts already. But this is the world. The world is a system of satanic lies and deceptions that oppose God. O le lalolangi o lo tātou iai nei, o ngaioinga umalava a le alii o le lalolangi, po o sātani, e tū lai atu ai, e te atu I le atua. Le lalolangi le nā. The world hates the truth and hates the people who embrace the truth. Le lalolangi le o lo tātou iai, e ita le lalolangi pe ita le lalolangi, ia I lātou malava o e ta ua o tangata talitonu. So se tangata lava e talitonu I le suafa o Yesu, e te longo fia lava, a wā lefa mai
le upo Yesu, e ino le lalolangi yate o tō. Ai tu lai mo le mea moni, e te longo fia, le tangata o le lalolangi, e ino mai yate oe. Mata upo e wha alo na whaipu mua, se i o whaipu e tolu. Se tato whai tau mai e wha mole, se i sue ane alo le lau pepa o lau tuspa ia. Umoli ane mata upo e wha whaipu mua, lua, male tonu. We're just going to read chapter 4, verses 1 to 3. 1 John 4, 1 to 3. Tato whai tau wha atasi mai le wha Samoa, ia. Au pele. Aua tau te whaalongo I hanga o malava. A iau tau tofo I hanga be mai le tua I lato. A wai tau tele pera whita pepelo o atu I le lalangi. O le mea nei tau te iloa I le anganga o le atua. O anganga o e tau tino, ua mani mai Yesu ke riso I le tino. Mai le atua lava I lato. A o anganga o e le tau tino. Ua mani mai Yesu ke riso I le tino, e le mai le atua I lato. O lo le anete ke riso lava le nei, ua o tō whanongo ai o le asau. O lo o iai nei lava I le lalolangi. Whaipuna e wha. Whaipuna e tolu o nganga umalava o e le tau tino, ua mani mai ke riso I le tino, e le mai le atua I lato. O lo le anete ke riso lava le nei, wa o tau whaanongolongo ai o le asau, o loo iai nei lava I le lalolangi. O le lalolangi e te e atu I le atua. O le lalolangi e te e atu o Yesu ke riso na maliu mai o ia I le tino. Tau malama? Roma sumai lua whai koe lua, o loo iai le whai tau whaapea. Aua foi tau te a mio whaatasi ma le nei lalolangi. Ai peitai, ia li liuina I le toi fuata ina o tau loto, ina ia o tau sue pe se ale fina ngalo o le atua, o mea wale lei male maadie, male ato atoa. O le lalolangi o loo whaasanga tau hia, ile fina ngalo o le atua. You cannot love God and love the world, because the world is an anti-God system. Because of Satan and its system, it's anti-God, it's anti-Christ, it's anti-believers in Jesus Christ. The world will hate believers of the truth. That's the world we are in. And that's the world that John says to the believers, do not love the world or the things in the world. Le lalolangi le nā lo tala no mai, e le mata upu le afiafi le nei, aua tau te mana nao I le lalolangi, po o mea o iai I le lalolangi. O le a fōlinga o le lalolangi lea, o fōlinga o le lalolangi lea, o le lalolangi e ita pe ino I le atua. O a fōlinga o le lalolangi lea o lo tato iai nei, o I lato umalava o e ino pe le mana nao I le mea moni e winga I le atua. Praise the Lord. Amen. So le teimi lava e te tali tonu mai whaatua tuai o Yesu Keriso, na fio mai le tino, na maliu o ia, na toitu mai le aso tolu, ua siitia o ia, nofo I le tuta matau le tama, a vea mawhautua. O le teimi lava na e tali tonu ai mai whaatua tua, I le alo o le atua, na vea I oe matangata Gerisiano. Na vea I oe matangata ua ave e sea mai le lalolangi, mai le pouliuli, mai le pongisa, ma ua vea oe, ma ainga o le atua, ma whanau o le malamalama, ma e tū ai mole mea moni, mai a matai loa I le o langa po le whōlaunga tupu pea. Malamalama mai tatou le ata o avatu le afiafi le nei. O le tangata whaatuatua, o le tangata e tali tonu I le atua, ai nā te ilofo I le esenga o le lalolangi male malo o le atua. Le wha mai e le apostolo le afiafi le nei, aua tau te mana nao I le lalolangi, po o mea o iai I le lalolangi. Nā inga lua, o lo maua le whaipuna e sifuruma le lima.
Whamaile vaenga lona lua whai pasuma lima. Pe a whai e manao se tasi I le lalolangi. E leo ia te ia le alofa I le tamā. E le ngata e talitonu e le ngata ina ia I loa e tātou le whaamatalaina po o fōlinga po le ata o le lalolangi. Ai e mawhai fo I o na tātou malama o ai I tātou. O ai oe le tangata whaolaina. So the first question was, what is it? What is the world? The second question is, we don't love the world for who we are. So Christians don't love the world for what it is. The second point is, Christians don't love the world because of who we are. So we're down here to point number 2R. We don't love the world for what it is, and now we know that the world is a system, a satanic system that is set up against God. We don't love the world for who we are. So le vahenga lona lua lea o te whiatala noai, e le mana nao I tātou I le lalolangi. Ona o le lalolangi, o le vahenga lea o lo whaapea, ona whaasanga tau I le atua. I mea malava. Lua, e le mana nao, pe le manao le tangata whaatuatua I le lalolangi, ona e loa e le tangata whaolaina I a lava. Lela whamei le vaenga lona lua whai pesfuma le lima, pe a whai e manao se tasi I le lalolangi, e leo ia te ia le alofa I le tamā. Le alofa le I le tamā, na tātou matamata I le vaiaso le na te anei. Le alofa le o le tangata whaatuatua I le tamā, nei loa ai e le tangata whaatuatua le atua. E mawhai ai e le tangata whaatuatua, I lona I loa le lei o lona atua, o na tū mole mea moni. Le alofa lea I le tamā, e loa ai le tangata wamatua, whaaleanganga, I lana mafutanga ma le atua. So e mawhai o nei loa le lei lava le tangata e le manao I le lalolangi, a wā e malama le lei o ia I lona atua. So the first part is that Christians don't love the world because we know what the world is. We now know that the world is a satanic system that is set up against God in every single way. Second of all, we don't love the world because why? Because we know who we are. And we know who we are because last week we learned who we are. As believers, we learned that we were forgiven. And remember that last part of that verse last week? We are forgiven for His sake. Ua whaamanga loina tātou anga sala, ona oia. Lea ua tātou iloa, o oe mā o le tangata whaolaina, mā fua ona whaolaina oe, mā fua ona whiwhilia oe e lea tua, ona o lona viinga. Praise the Lord. Pea iai oe whaatasi ma lea tua I le mafutanga ma lea tua. Ai mā nei fo ili si whai upuna e whai mai Iesu I le Lukas fuma le ono whai pesuma tolu, whai mai o ia, e le mawhai se au auna ona au auna ia li e to alua, a wae ino o ia I le tasi, ai alofa atu I le tasi, a le o lea, e whaapipi I atu ria I le tasi, ai whaalea o ngā I le tasi. Tau te le mawhaia ona au auna I le atua, a toa mama mone. There's a verse in Luke 16 verse 13 where Jesus speaks these words and he says, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So here we understand the reason why we don't love the world, because we know who we are. And what is that? We know that we love God. We choose to love Him. We choose to put our faith and trust in Him. As a believer, we continue to, number one, we know what the world is. And number two, we know who we are. We're forgiven for His sake. Mua, ele mana nao le tangata whaatuatua I le lalolangi, mua ai sea, a wā e malama I le lalolangi. O le lalolangi, ma mea o lo tumuai, o mea le alia le lalolangi.
e te atu, pe whaasanga tau atu, I mea a le atua. Lua, e te le manao I le lalolangi, aisea, ona ua eiloa, ua whaa maa ngaloina. Oi, ai le wefa mai Yesu a, e le mawhai ona au ona se tasi ni atua, o ni matai, se lua. Amen. Amen. So as a believer, we must understand that we must serve the one true God. So le watatua au ina whai kwa suma lima, e lua ni vaenga o lo au mai ai le whai upuna e sifun mana lima. Au atu te mana na au I le lalulangi, o na ua tato I loa le lalulangi. Tau le whamatala ina fwoi, le vaenga le na. Lua, au atu te mana na au I le lalulangi. Na le whai mai, pe a whai ima na o se tasi I le lalulangi, e leo ia te ia le alofa I le tama. O ai le tangata e alofa I tama, oi, le tangata whātua tua. O ai le tangata e alofa I le tama, o au, o le tangata wa I loa le atua. O ai le tangata le alofa I le atua, o I tātou, o e o lo o tupu pēr, lo tātou I loa le lei o le atua. Ane e fsota inga na tāpua. Amen? So ai mama mai ale ata, e whaingo fia o na tātou a ngā I atu I le whai upu le so o mai ai. Vaenga e tonu. The third reason why we don't love the world, number one, we don't love the world for what it is. So we have an understanding of what is the world. Number two, we don't love the world because we know who we are. We know that we're forgiven. By His grace, we can stand and we are forgiven for His name's sake. Number three, we don't love the world because of what it does. Leisi bai na tātou te le mana na o ai le lalolangi. Pe a tātou wa ai le lalolangi. E iei bai ngā le lalolangi e tuina nau I ai le tino o le tangata. Pe tuina nau I ai le tangata I lona I tu I le tino. Wha mei whai tau ina whai pasuma le ono. A wā mea malawa o le lalolangi o le tuina nau o le tino, ma le tuina nau o mata, ma le whaalia lia o le nei o langa. O mea nei e le mai le tama, a e mai le lalolangi. E tolu ni a wala e whaau ngā e le lalolangi, e whe so o tae ai ma tuina nau o le tino o le tangata. So when we read verse 16, it says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Okay, let's move into this part. We don't love the world because of what it does. O le mafua anga I le manao I le tangata whaatuatua I le lalolangi. Ona o le lalolangi o lo o iai vaenga e tō sina I le tangata I lona I tū I le tino. Manatua, e le o iai tātou I le langi, o lea lava o lo o tātou iai I le lalolangi. Ai mana malama le leile apostolo I lana tusi lea, a o whaafea ngai I tātou, ma winga malava o le lalolangi, e iai a wala e whaato sina I tātou, e le lalolangi. Vaenga la e tolu leo lo au maia, o le tuina nau I le tino, o le tuina nau o le tino, e mawhai ai ona whaaseseina le mawhau o le tangata, e ala ai whaatinonga se. Tuina nau o le tino, o le tuina nau o mata, e whaapea ona o mata o le wheso o tainga I le loto a le tangata. Tuina nau nalo no lua Paina muli wha mai o le whaalia lia o le nei o langa o I o le whaalia lia e manatua I lava le tangata moai mo ia lava. O le whaalia lia e mo le tangata lava ia. O vaenga I e tolu ua whaau ngā e le lalolangi e whaapea o na wheseota iai ma le tino o le tangata. O mafuanga la ia e le mana nao ai pe le manao ai le tangata whaatuatua. Le tangata lea o lo o tupu pea. Le tangata lea o lo alofa I le tasi, o lo o usita ia le upo le atua, o lo o I lo le leile angasala, na te malama le leile Yesu o le tuspa ia, le tangata lea e le manao I le lalolangi, a wai pau lava me mai le lalolangi. O vaenga ia. Tuina nau mata, tuina nau tino, me whaalia lia o le nei o langa. There are three gateways that we see in verse 16.
Number 1, lust of the flesh. The lust of the flesh is driven by deep corruption and deception. Number 2, the lust of the eyes. What you see is attached to the longings of a sinful heart. No matter what the corrupt method, it is necessary that the person strives for themselves. The pride of life is all self-centeredness, selfishness, arrogance. If you look at the world today, it's all about self. If you look at the world today, it's all about the lust of the flesh, the mind, corruptness, deception. If you look at the world today, it's all about the lust of the eyes. It's about how can we get the best for me. And the pride of life, selfishness, self-centeredness. Those are the things that the world does. That's why you as a believer, John is saying, we can't love the world. Don't love the world. Because the only things that the world has, the only thing that the world does, are those things. Everything to corrupt the flesh. Galatians 5 verse 17, it says this. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Whamaere tu si lea kalatia lima a mono whai pwestulu malfitu. A pēra na whai tauina, a wā o le tino, ua tuina nā ulea e te te e atu I lea nganga. Ua tuina nā ufo I lea nganga e te te e atu I le tino. Ua whete e nai fo I ia mea, o le mea lea, tau te le whaiai mea, tau te loto iai. Uso matua whawhine, pau lava le mea e au mai e le larolangi, o mea ia, o mea whano ai, le tino, male anganga. Tuina na o mata, tuina na o le tino, whaalia o le nei o langa. O e maa o le tangata whaatua, a whai o lo soifua I tātou leo langa lea tupu pēr. E le tatau ana mana nao I tātou I le larolangi. Aisea, le wa tātou I loa, o le lalolangi lava ia, o le lalolangi ua whaatou I laloina, ona o le alii o le lalolangi mauna whainga. Lua, ua tātou I loa le lei o au ma oe, o le tangata ua whaamangaloina, o le tangata whaatuatua, o le tangata ua whausia mo le vi inga o le atua. Ai tolu, ua tātou I loa neila, paua me maua mai le tangata mai le lalolangi, na o vaenga I e to I lalo ai le tangata. Tuina na o tino, tuina na o mata, whaalia o le neo langa. Whamai le kalatia e lima, o mea ia, whamai e whete e nai fo I ia mea, le nganga, ma le tino. Whamai o le mea lea, tau te le mawhai ai, tau te le whai ai, mea tau te loto I ai. Whamai pepe sumal valu, ai a whai e taitaina o tau e le nganga, ua le no nofo o tau I le tūla whono. Usa matua whawhine, o le soifuanga o le tangata whaolaina, o le soifuanga e ola I la lea nganga. May you be encouraged that we don't live a self-centered life, that we don't live a life of arrogance, that we're not living in the lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. That's all that the world does. The world continues to try and bring us to sin. Trying to look for my word that I have. It incites sin. That's what the world does. It provokes sin. So, pauale mea le lalolangi e whai I tangata o malawa e o lawa I ata I tātou. E le te me tofo ina I tātou te itasi. We can all say amen to that. But, when we look at le vaenga le waa o ina I tātou I oane, a whai e ola soifua I tātou I vaenga uma ia, e o tātou I le tupu pēr o nei loa le leilea I tātou, le awala e tatau o na ola I le tangata whātuatua, mua, ia e loa le leile lalolangi leo lo tātou iai, lua, ia e loa le lei o oe o le tangata whaaolaina, tolu, ia e loa le lei, paua mea e te maua mai le lalolangi, na le tuina na ua mata, tuina na ua tino, whaalia vale o le olanga, o mea le nā, e whano ai le angama le tangata.
Does that make sense? Praise the Lord. And then we see in Galatians 5 that the spirit and the flesh are always at war with one another. Moving on to the final part, and this is the final part of our study, and it's found in verse 17. So the test of not loving the world, it says, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, it says, for all that is in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. In 17, it says this, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. For my focus on my fitu, o le amavaya tu fo'i le lalolangi, a toa malona tu ina nao, a o le whai le fina ngalo o le atua, e tu mau lea e whaamabau. E le mana o le tangata whaatua tua i le lalolangi, a wa o lea nga i le lalolangi ina amavai. E eile taimi e muta i le lalolangi. E ile taimi e tele toe I loa I le lalolangi peo na tatou vaava ai atu iai ma tatou au mawai. O le lalolangi le alo tatou iai, o le lalolangi whamai le mua mua koronitom tā koe fitu whai upe toru sumatasi, whamai a wā o le a mawai atu le tū o le lalolangi nei. 1 Corinthians chapter 7 verse 31, the form of this world is passing away. What's happening to the world? The world is disintegrating. The world is dissolving. The world is going through devolution. Devolution is the opposite of evolution. So the world as we know it is going through self-destruction mode. O le lalolangi pei o le tatou I loa, le whamai le whai upu muli muli o tatou study le afi le nei, o le a mawai atu fo'i le lalolangi a toa malona tui na nau. E lua taunu unga I o lo tala no mai whai pasuma fitu. O le taunu unga mua mua, o le taunu unga o le lalolangi. Le whamai eia le tusi, le upa Yesu I le mātaio. Mātaio alona mata upu e lua suma wha, whai upa tolu suma le lima, whai mai upa Yesu, e mawai atu le langi, ma le lalolangi, a o au upu, e le mawai atu lava ia. Jesus says in Matthew 24 verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Praise the Lord. Amen. So e lua taunu unga ia o tatou vaava ai I le whai pasuma fitu. Taunu unga mua mua, o le taunu unga o le lalolangi. O le taunu unga o le lalolangi, o le amawai. O lo wha solo solo ina wha umatia le lalolangi. Pei upo Yesu, e mawai atu le langi male lalolangi. Pei upo Paulo le kalesia I Korinito, a wā o le amawai atu le tū o le lalolangi nei. Mea o malava o lo tatou tangatanga I atu iai, e iu ina whaafanoina le lalolangi. Maona tu ina nau. Ai se ae le mana na o ai tātou I le lalolangi, o wāolo o anga I atu le lalolangi I le whaaumatia. Whaafanoga, le amawai atu. E leo so tātou no moni, praise the Lord. O tātou, o tangata au mau. O lo tātou no moni, o le ola e whaababau. O le unga lana, nai lua I unga le au mai I le tusi, I le tātou whai upule whai pasuma fitu. Whamai le mai nei lua, whamai o le amawai atu fo I le lalulangi a toa malona tuina nau, a o le whai le fina ngalo o le atua, e tū mau le whaababau. O ai le tangata lea, o ai le tangata e whai le fina ngalo le atua. O e mau. Le tangata whaalaina. Ma le tuala tusi e ane lea, o tusi I tangata whaalaina. O le tusi tangata whaatuatua. Remember, the book of 1 John is written to believers. Amen. So he's not writing to non-believers. He's writing to encourage the believers. And today we've heard that he's saying, don't love the world. Because the world, you know what the world is. It's corrupt. It's deceptive. We know who we are. We're forgiven for his sake. We know what the world does. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. And we know where life is going. Where is life heading? Life is heading for destruction. But praise the Lord. The second half of verse 17, it says, but he who does the will of God abides forever. Who is he who does the will of God? You and I.
Praise the Lord. You and me, the believers. You and me, the forgiven. You and me who put our trust in the Lord. That's who abides forever. Where's our second destination? John 6:40 says, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Le Ioane nai ono, whai poe fast fulu. O whele tato taunu unga. Ale wha mai upo Yesu, o le nei fo ile fina ngalo, o le wa awina mai au. Ia maua le ola e whaamavau, e lato uma, o e wā ai I le atalii, ma whaatua ia te ia, o te toi whaatuina fo I lato, I le aso o le ngata anga. Tanu unga lane nā leo te whiatalo noai, nai sa wele tanu unga lona lua a. Tanu unga mua, ma vai atu le langi ma le lalo langi. Tanu unga lona lua, e mo le tangata, e whai le whina ngalo le atu, e tū mau le e whaavavau, le wha mai Yesu, o le ola e whaavavau, mo I lato uma o e wā ai le atari, ma whaatua ia te ia. That's the key. The key is for us to put our faith in Jesus Christ. The key of our eternity. As this world is passing away, we have faith that we will be with Christ in glory. Amen? Amen. So the world system is going into death. We are going into eternal life with the Son. Le lalolangi ma meolo iai o le a whaai wina, whaaumatia e iai lona ngata anga. A o le tangata tali tonu e tū maulea e whaavavau. Aisea, o lo iai le whaamoe o le ola e whaavavau e ala ia Yesu Keriso. So, whaama e ngai ana tatou wa ai e le afiafi le nei o le fesili. Ina ia awane I mana nao, awane ia lofa le tangata whaatuatua I le lalolangi. Aisea, mua, a wā ua tātou I loa le lalolangi. Le wha mei whai pa spuma le lima. Le wha peo na tātou whai tawina. I le afiafi le nei, aua tau te mana nao, I le lalolangi, po o mea o iai, I le lalolangi. Lona lua, e le manao le tangata whaatuatua I le lalolangi, a wā wana I loa le lei o ia lava. Whapewheona I loa le tangata whaatuatua, o le tangata lea, e alofa I le atua, ma whaatuatua I le atua. Nai wha mei whai unga whai pesumali, ma pēa whai, e manao se tasi I le lalolangi, e leo ia te ia, le alofa I le tama, e tāua le alofa I le tama. Ale vaenga leo tatou soifua, lea na tatou a oa winga, leo langa po le soifua, tupu, pea. Tolu, vaenga lona tolu, o wā o tatou I lo le lei lava, mea e o mai ona o le lalolangi tuina na umata, tuina na utino, whaalia vale, o leo langa nei. Ma le vaenga muli o tatou I loa, e le mana na o tātou I le lalolangi. A wā le lalolangi ma mea malawolo iai o loa ngai atu ina whaafanoina. Pēr mawai atu. So, today we looked at 4 key parts. We can't love the world. A Christian shouldn't love the world because of what it is. It's a world system of satanic lies and deception, and it's a world that is anti-God, anti-Christ, anti-light, anti-life. That's what the world is. We can't love the world. A Christian shouldn't love the world, can't love the world because of who we are. What are we? We are forgiven because of His sake, for the glory of the Lord. Number 3, we can't love the world because of what the world does. The world incites sin. The world provokes sin. We're still in the flesh. And it says that there are 3 gateways of sin. Lust of the flesh, the eyes, and the pride of life. All which is self-serving. That's the only thing that we get from the world. And 4, we can't love the world because of where the world is going. Where's the world going? It's heading for destruction. It's heading for it's going to be destroyed as the world as we know it. But a believer, it says there in the second half of the verse, a believer, whoever abides in God, but he who does the will of God abides forever. Talking about what? Our eternal life. Talking about eternity. Amen.
Praise the Lord. Amen. So, ole whaawa wina le nā le tatou mata upu. Peo nā wa wina, peo na whaamata ma neia fwoi pia mawaloa wanoa, to whaitau toa mai a mele mata upu mua. Ina ia, ati leo na mana malamalo loto, ati leo na mana malamalo mafo fau. O vaenga malava ia, ole fina ngalo le tua moa. Lela o tatou wa wina le afiafi le nei, ole tangata whaatua tua, ele tatawana manao ile lalolanga. Praise the Lord. Yeah, ia le tua le nei afiafi, tatou tau mu mai le whaikunga le tatou mata. Praise the Lord. Yeah, always privileged to be able to bring the word of the Lord to our study and to our family, to encourage you. Thank you for taking the time to come out. Let's pray. I'm going to ask a couple of people to pray for us today. Study. Let us remember our time of study. Let us remember our families. Many of our families aren't with us tonight. Let us remember those who are online, who are watching, any of our family of believers, that they may be encouraged. That they may be encouraged not to love the world. Because now we've seen, we get nothing from the world. Praise the Lord. Amen. So let us pray for the believers. Number 3, let us pray manatua foi le ekalesia lo fasawaina. Ia tatou manaia no foanga me faiona tatou o mai tatou paawina le upu tatou fe fasoai tatou fe famalosiai alo to tele o tatou usa kirisiano ma tatou tu fafine o lo faapea ona faamatawina ona o le suafo Yesu. So tatou manatua foi ia tatou tatou ia mese foi tatou ainga malava. So I'm just going to ask a couple of people to pray for us. If I can ask Faletoru is going to pray, and Eggy, you want to pray for us as well? So those 2 people are going to pray for us, and then I'll hand it over to Dad to finish us off in prayer. Okay, so Tunatu ya Faletoru to pray, au to pray, manatua nei vaenga na, iona whai wina lea, i tatu te mao, i tatu mafutanga le neafiafi. We'll start off with 3 and then over to 8 please, and then finish off with 10. Thank you. Malo lava mo lea fia.